Habari, mimi naitwa Joff. Nimepokea swali, kuna mtu anatamani kufahamu Biblia iliandikwa na nani. Sasa nikwambie tu kwamba Biblia imeandikwa na takriban waandishi 40. Hawa watu 40 ndio ambao wameiandika Biblia na waliandika katika maeneo tofauti tofauti. Inaaminika kwamba katika kipindi cha takriban miaka 1500 na ni karibu karne 15 ndio Biblia iliandikwa. Na Biblia imeandikwa katika lugha kuu tatu, wataalamu wanavyosema ama watu wa theolojia ambao wanasema ni Kiebrania, Kiaramu pamoja na Kigiriki. Na katika maeneo mbalimbali kama Israeli, Mesopotamia, Misri na Ulaya, hizi ndizo sehemu ambazo ama ni maeneo mbalimbali ambapo Biblia iliandikwa. Nikwambie tu kidogo kwa habari ya Agano la Kale. Agano la Kale imelenga Torati, Zaburi na Manabii. Lakini unapoangalia Agano Jipya imebeba Injili, Matendo pamoja na barua. Hivi ndivyo ambavyo naweza kukuambia tu ama nikakuelezea tu kidogo kwa habari ya Biblia. Biblia imeandikwa na watu 40 kama ambavyo nimekuambia. Kuna waandishi wengi wameandika, kuna vitabu vya Torati kama ambavyo nimekuambia na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kama una chochote ambacho unatamani tujifunze kwa pamoja kuhusiana na waandishi wa Biblia, itakuwa ni jambo zuri. Chochote ambacho unakifahamu kuhusiana na Biblia na vile ambavyo imeandikwa, karibu sana tuendelee kujifunza kwa pamoja.